Kama chele kinde ma piny ngima pod medo kedo kod midhiero mokel kod lokruok chal kor lwasi. Kaunti ma Busia kod kata pod kedo kod nok mar pi ahinya to aora ma Nzoia. Jodak ma Busia wacho ni aora no koro duono kendo ma koro chuno moko kuomgi ng'ado tong' nyaka piny libamba ma Uganda ka gimanyo pi. Oyudo lerno kowuok kuom jafwambo marwa Judith Omondi makelo nogo yo machal kod ma. En aora Nzoia, aora maduong' kar chung' od bura ma Budalangi. Aora ni kata kamano okosebedo ka konyo jopiny kaka dwarore kuom dweche koro. Jamnegi koro ni kod chandruok mar yudo pi kod chiemo kalore ni aora ni sani duono. Aora ni kinde ma koth chwe pong' ma pigi kel chandruok ne jodak makono. Chal mare sani obugo ji mathoth. Pi oduono kite ni oko kendo kata lo bende nenore. Silvanus Alianda koni puro rochni ahinya to nikech nok mar pi. Hii kiangazi pia imetuletea jango la njaa kwa wakati huu ambao kumekuwa na hii kiangazi, na sio peke yake. Hapa kwetu pia bado hakuja kuwa na ile pipeline ya maji ya mfereji kutoka kwenye bahari ambayo imesambaa sana. Sapata kwa wiki 2 mwezi unasapata haupati maji ile safi. Wamama wanasunguka tu na majerikans wakienda kuchota maji. Ng'ombe wanakunywa huko chini. Na hayo maji ndio unapata kwa hivi sasa kuna magonjwa ya typhoid yameenea. Kopogoregi aore kata mana bugni mag kisima ma igolie pi duto tuo ma oko tuo to pini piny mokalo ma okrom. Kinde moko giwuotho nyaka nam Lolwe ka giyud pi ma ginyalo konyorego. Chalni okopogore kod kuonde mamoko kaka Namabale, Makale, kaka yudo pi modong' en mana chiel ma itiyogo kod oganda mathoth mamoko wuotho nyaka kilomita 5. Tumefika hapa saa 10 usiku. Tunatafuta maji. Watoto wanajitengeneza wenyewe wakienda shule, hata watoto hawapati kinywa ya asubuhi, wanaenda hivyo. Ni kwa sababu mama amerauka kuangalia maji. Hii maji inanyiririka hivi ni maji kidogo sana. Unakuja unakaa kutoka saa 10 mpaka saa 1. Haujapata maji, unarudi kwa boma, hata hujatairisha mzaa anataka kutoka, mzaa anakuuliza, "Wewe mama ulikuwa umeenda wapi?" Tumeenda kutafuta maji. Na hii shida ya maji imetokea kwa sababu ukiangalia hali ya anga, mazingira yote, zamani maji ilikuwa inakaa kwa sababu miti ilikuwa mingi, ilikuwa na miti mikubwa, lakini siku hizi kwa sababu imekatwa yote na kilimo cha miwa kilipokuja, sasa hii maji ikaanza kupungua. Egwenge mateso jopiny koro ng'ado tong' kendo manyo pi e piny libamba ma Uganda. Na tukitaka maji most sahi tunavuka Uganda, kama ni ya kukunywa ya kutumia yote tunaenda Uganda. Ndio inatusaidia sahi kama wananchi wa Kenya. Umbali iko umbali almost iko na umbali na sisi. Na ndio tunavuka barabara, na hiyo barabara ni hatari kama umetuma watoto, kwa hatari na magari yenye yanapita ya barabara hapo venye nenda speed hivyo. Hiyo mtu atusaidie kwa sababu hiyo maji yenye natoka hapo mostly ni ng'ombe tu ndio inakunywa. Sisi kama wanadamu hatukunywi hiyo maji. Gavana makaunti mabusia Polo Tuma koni weche mag pie kaunti no nyalo chendo poni okoketo kenge makare chon. Busia, we have got the lowest tree cover in Kenya at 0.43%. They always say if you even want to survive, at least tukue na 10%. Sisi tuko na 0.43. Nukuta ine. So the ravages of climate change in Busia here are real. And if we don't watch out, it will get worse. Migao mar thieth nyicha onyiso luoro ni nok mar pie pacho kae nyalo medo kwan mar jogo mayudo tuo mar nyaldiema poni ji ok obeda kicha. Judith Omondi, Ramogi TV.